Salom, mulaka napaai nai mauri ita paraga balika la nayayi ta acara pamaringu ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalango Sumbatinga. Nedeka ola dibuha kata habayango kata karainya napadulango nai mauri. Nedekata habayang. Omaurima maaingut awangu matyaga, mahayla pamanopangu mabudalu patyagamu. Walungu tapadamu nama piha, kamu woki gama ati mapadenu, lat nayayi kamarangu ya nalimu. Amin. Poli dari buha napululinay mauri walungo ta injilu Yohanehu takawudulima tadalaru tilumbulu hiwa lapakungu tadalaru patumbulu pitu. Nama winangu na judulna napagata ja datau dama kadauku taladu hari takolam Bethesda. Nyemi mi penewi mami ngadunya nalaralina nahuratu matua. Taka ditanaumi iaka napiaku wimidi. Iaka napiaku panakolinya namuruku palupang. Tanauna nam. Talangan nahuratu matua anapatakannya nalina yehu anyemi dami wukukanya ati paami gimi leduna binangu mauri yehu kami kolinya nalaramuruku palupangu nawu nyuwa winangu yehu daku kadingia daku kehamaya nangara walungu tataurau. Takangere minyemi namu upegimi gananeya nama ainya tadalu atimi ya lara dami buhamanya mauri Allah. Napa amiga napa amiwaiga palatanguneya nangarana amagu winangu yehu. Takanyemi dami kai meya dami payapa meya taka aminya na tohawangku nangidia nangarawikina mikai gahamanaina bami pawainya gahamanaina bami pawaiya nyemi namalanga kai nama kehanya nangara na tau takadami kai takadami kehamanya nangara nama walungu le Allah nama iha abi takadia panyuwa napa winangu yehu makalakumi tahagane ama takanyemi muha nama kalakumi pali una muha nama napa manumi takapamilanga waidinya muha pakalanga mi waidiga nyuwa winangu yehu pawiku kaka winangu yehu palanga lolukine panatuli tahuratu nei muha nalara liku winangu yehu. Taka amidem perhaya gane napatuli nei muha. Gahamanaika naka perhaya gane napalulukugu winangu yehu. Ulda dibuha tomanau tudu napuline mauri lakna yai.
Na peranung kandala na yay udah dibuha walung buku wasiat. Nama judulna Palanga Patura Daya Mesiasu. Taka ada patura kayaka nahura tumatuan duna. Nalara lini mauri. Mesiasu di pangarang utanaunu artinya na tahu napa urapi. Tapara imam da wunangu da raja iha da tahu napa urapi. Apa nubat lah. Kata ita keka tangara ni Yehu karitu ada hunga takatilu da gelar yai. Na imam, na raja, dia kana nabi. Atau naka, atanau naka, ata boti kanya kata lara napawai na dunia Yehu karitu. Kita patadanya eja badua data. Nama kahaina na ilahi, nama kedua na insan. Ilahi dibida kangka pajia ya duna mauri Allah. Dibidang kangka insani mana dakdika taurara. Taka taurara dama aingu dokuna. Dama aingu jalan. Ya kaduna Yehu karitu nama purungu walung taawang bajaga. Ina dakdi taurara nama bihaya. Garkina ita penewi tanau. Alanga loluki deka tahura tumatua. Alanga patura deka na bengera nai Yehu karitu. Na palolukine muh. Ada perhaya ke kanauna. Ada perhaya ke kanauna. Bakalanga kada perhaya yalaga nyuwa winangu Yehu. Ulida di ibuha. Diwiku kangka winangu Yehu tahura tumatua. Muha na langa lolukia duma uwengeragu winangu Yehu. Napa itada ta kitab ulangan ta kawodu habulu walo tadalaru habulu 5 lapakungu tadalaru habulu walo. Taka nalanga pataka dika nahura tumatua. Unei muha nalanga pataka ngora. Unei muha nalanga pahaga ngora nguka deka mori Allah. Tano yalang ka Yehu karitu. Yehu karitu dia yaka nahura tumatua. Yehu karitu dia yaka mauri Allah. Takapami ita keka manada di pamerangu taurara. Tada paai penamunguneya mauri Allah. Palanga mana ita keka Yehu karitu. Nama dadi taurara. Meranaka ba ita ya mauri Allah. Palanga hatau mana ita keka Yehu karitu. Nama dadi taurara. Meranguka pana ita ya mauri Allah. Uli dadi muka. Taka pada da patura kayaka nahura tumatua luna nalara ne Yehu karitu
Maka dana madung maka nangarana ganene ya napalolukuna. Na dumanay duna Yehu Karitu. Tau na kanau, analolukiya nalarali muruku. Daay mangkat una na mapalatango. Bata dapat perhaya ya. Bata dapat kaya. Bata dapat pagapi ya. Napalanga paturangu tahura tumatua. Langa pabolong neka. Parapun neka. Wengulara dadina Yehu Karitu. Lalu ngarana duna. Enyaka napaayi muna. Talara tadalu ngarana duna. Doku jalada nama raihi. Napuhi pawarahu ya. Tadalu ngarana duna. Napatubu pamadungu na iman perhaya da. Tadalu ngarana duna. Kulideka na muruku palupamu. Medikanamu ulah dibuha. Karena luta bulu dawada. Karena tawalahu na atida. Medikanamu atawehaya na atida. Medikanamu rijumu ata pakaraha wiki palida. Leiduna na maurida Yehu Karitu. Amin. Medikata habay. Mabutuhay lagi yan nangaramu mauri. Yema mahamawulu la nayayi. Potomanya nalaralimu. Dangu natao na mapawaya. Nakulinya na egi ati nagaku kuku. Amin. Uli tadi buha, temanau tudu napaparaga dan uta la nayayi. Namuki abimi bulat di, kamu like, subscribe, dangu kamu share. Ta uli adida, ta uli pabuha muda. Taka mauri, nama pawarat adat uta bulu dabda. Bersama YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Salam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.